नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। भारताचे सगळ्यात चड वजनाचे GSLV मार्क 3 रॉकेटाचे टीम इस्रोन केले यशस्वी प्रक्षेपण। भारताच्या मानवी अवकाश मोहिमेची तयारी, पहिलो टप्पो यशस्वी। पेनल्टीचेर येस पेस हो गेमीचो भाग, पूण गोंयचे टीमीक फायनलीक व्हरपाक शकलो ना म्हूण झिकोक दुख्ख। झिकोचो रेफरीचेर फोग, फुडल्या सिजनात परत येवपाचो चल्लो विचार। पेशावर हल्ल्याचे फाटभुंयेर केंद्राचो गोंया सयत राज्यांक अलर्ट। स्कुलांची सुरक्षा खर करपाचो निर्देश। गोंय पुलिसांनी संवेदनशील भौशीक सुवातींनी सुरक्षा केली खर, जानेर मेरेन अलर्ट। प्रदेश काँग्रेसीचे चिंतन शिबिरांत सुसेगाद फुडाऱ्यांक उजरायले। आवाज काडात, रस्त्यार देवात, ना जाल्यार वाटेक लागात। दुसरे फुडारी घेतले जागो, कांय जाण लागले कामाक। दिल्लीतल्या बलात्कारांतल्यान गोंय पुलिसांक देख। पुलीस बायलांक दितले स्वसंरक्षण प्रशिक्षण। 1091 हेल्पलायनी खातीर दिसाक 3 कॉल्स, वर्साक 800। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। आनी सफाई कामगारांचो संप चालूच। पणजे शारांत कोयराच्यो राशी। पर्यायी कामगारांनी ट्रक घालपाच्या महापालिकेचो प्लान शाळेलो। कोयर कुसता, संपाचो तिसरो दीस। खबरो विस्तारान। भारताच्या सगळ्यात वजनदार GSLV मार्क 3 रॉकेटाचे इस्रोन यशस्वी प्रक्षेपण केले। भारताच्या मानवी अवकाश मोहिमेचे तयारीचो पहिलो टप्पो इस्रोन यशस्वी केला। पुराय देशी बनावटीचे 630 टन वजनाचे रॉकेट श्रीहरिकोटासावन सकाळी सुटले। ताचे वयले क्रू मॉड्यूल सुटून थारायिल्ले प्रमाण बंगालचे उपसागरांत देंवले। 3 अंतराळवीरांक घेवन मानवी अवकाश मोहीम काडपाचो भारताचो प्लान चल्ला। आता मेरेन फक्त रशिया, अमेरिका आनी चीनान मानवी मोहीम यशस्वी केल्या। It was a very significant day in the history of Indian space program. For the development of the advanced launch vehicle that could carry a 4-ton class of communication satellite into orbit, India started a development process a decade ago, and just now we completed the first experimental flight of the GSLV Mark 3 vehicle, christened as LVM Mark 3. The performance of the 2 solid stages S200 as well as the liquid core stage L110. Another experimental module in this mission, that is the unmanned crew module test to understand the re-entry characteristics. That also has worked extremely well. The crew module has splashed down as expected in the Bay of Bengal. पेनल्टीचेर येस आनी अपेस हो फुटबॉल गेमीचो भाग, पूण गोंयच्या टीमीक फायनलीक व्हरपाक शकलो ना हाचे दुख्ख जाता म्हूण FC गोवाचो कोच झिको मॅची उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। रेफ्रीनूय कांय चुको केल्यात म्हूण झिकोन ताचेर फोग काडलो। फुडल्या ISL सिजनात गोंयांत येवपाचें आसा, मात अजून आपणे निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण झिको उलयला। Que o FC Goa fez durante toda a competição. The feeling that we have is the good work that FC Goa did during all the competition.
Jogamos o tempo todo para vencer. We played all the time to win the game. E não foi possível dar essa satisfação à torcida daqui de Goa e poder levar o time até a final. And it was not possible to give this gift to our fans here to take our team to the final. Pênalti faz parte, nosso time procuramos treinar. Penalty is part of the game. We practiced it during the week. O André e o Amílio tiveram um ótimo aproveitamento ontem e hoje infelizmente não conseguiram fazer os gols. André and Amílio in the practice they had a very good score there, but today unfortunately it didn't happen. Pinero. Maybe's up there. King Shook's header away. Andrei Santos. Slabitska. Here is Andrei Santos. Was he fouled? Not according to the referee. And that's a big moment in the game. Temos muitas chances no jogo. We had so many chances in the game. Marcado. Penalty that was not refereed by the Eu referee. sinceramente não entendi a escalação desse árbitro. And since I didn't understand why they called this referee to bring the game. Porque ele apitou o jogo Kerala e o Atlético de Calcutá. Because he was the one that refereed the game Kerala and Atlético. E não deu um gol claro do Calcutá. And he was the one that didn't mark one very clear goal to Eu não tenho Garcia. dúvida de que eles já estão interessados, querem que eu fique por mais 2 anos e Of course, I think to come back. I talked to the officials of the eu club. vou pensar, They're pedir a eles interested to me to stay tempo for para the next pensar 2 ano que years. vem, né? Agora é hora de But now I need some time to think entrar de over it. férias. You Estou know, há it's 4 time that meses I have aqui trabalhando longe da minha família I e have the holidays now, very far from agora my vou family. aproveitar e quando acabar minhas férias eu vou dar a resposta, mas So when a finish minha the- vontade é voltar e a do clube é continuar. Então agora a gente vai, acredito que possa chegar a um acordo. So when I finish my holidays, I will give the answer to the owners of the club. पेशावरांत स्कुलांत जाल्ल्या आकांतवादी हल्ल्याचे फाटभुंयेर केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोंया सयत राज्यांक आकांतवादी हल्ल्या विशीं अलर्ट दिला. खासा करून स्कुलांचे भोंवतणी सुरक्षा खर करची, स्कुलांची सुरक्षा तपासपाक मॉक ड्रिल घेवची म्हूण राज्यांक निर्देश दिला. ह्या निर्देशा उपरांत गोंय पुलिसांनी स्कुलां, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशनां सारकेल्या संवेदनशील भौतीक सुवातींनी सुरक्षा वेवस्था खर करपाक सुरवात केल्या. गुप्तहेर संस्थांनी दिल्ले माहिती प्रमाण जानेर सोंपता हो अलर्ट आसतलो. In view of the recent terrorist strike in Australia and in Pakistan, we received the advisory and accordingly we have already given instructions. I have given instruction to my DIGs to brief all the staff, all the SPs working under him that the police force should be on high alert to strengthen the security in and around the schools, colleges, religious places, vital installations like government offices, airport, railway stations, bus stand, busy markets, tourist places, beaches. घेऊ एक विराम.